umuzi waseJudiya ngoba ngibone ngathi nihlangene nimunye yonke into eniyenzayo nenza qamisela ngibona-ke nepulpiti engihleli kuyona namhlanje iyinhle iyangikhulula kanti iyadabisa impintsha ngishawa umoya kahle nani ngifuna umoya ungishaye kule inhliziyo ezimhlophe ngibonela bonke abantu ebelibambisene nabo kwenziwa yonke lesize khona la eJudiya ngibona nezinto eziningi ngaphakathi zakhiwe ngithi inkosi izinibusise inhlanhla esinginayo eNazaretha ngithi angibonge baba mkhulu ngoba namhlanje lolu suku esihlangene ngalo la lubungaza umhlaba wonke ngemisebenzi kababa mkhulu imabhida nje ngabona ukuthi la babeka unyawo lemabhida wase kusho-ke ukuthi isabatha ukube bengelona isabatha uyodilika imabhida obe kuyofika thina ngiyibonga nje lento esayaphela ngoba mkhulu mhlayiganisela ingonyama eyayikhona ngalesa sikhathi endlonkulu ugogo Zondi akhala ubuhlobo ungaphilanga abaphela oshebe bathi la bevule khona kuphinde kuvale imoto nala bevale khona kuphinde kuvule imoto wabe seyiganisa-ke inkosazana yakhe ubaba mkhulu eyiganisela indlonkulu bahamba ubuhlobo baqhubeka wakhuthama ubaba mkhulu wangena umkhulu ilanga baqhubeka ubuhlobo bubuhle mina-ke bengihlala-ke nomdlokombane nje sixoxele sobabili wasengichazela ukuthi ngelinye ilanga wathi efika kumkhulu ilanga wasemkhulu ilanga wasemthatha esalokuhlala esihlabeni sobukhosi wayomngenisa eGetsemane eyomnika zonke iy'mfanelo zokuthi abe umuntu lokhu eholele isizwe iminyaka eminingi kangaka waqinisa ubaba mkhulu ukuthi ngathi bangena kuleyo rawundi lowo ashawa uvalo futhi ulangihlanganelanga alifilanga laphinda uvalo lihlangana wawesengene endaweni nobaba mkhulu enikezelwa amandla hola lesizwe sikaZulu lokwenzekile nje ezakhothama iminyaka eminingi asikho isilo sasahlala iminyaka engaka uhambile-ke wahamba isikhathi wasithela umkhulu ilanga wangena umkhulu inyanga yezulu
baqhubeka uhlobo bakithi neNdlonkulu bakuhle hambi isikhathi wayesethi umkhulu unyanga yezulu ngesinye isikhathi wasethuma abefundisi ababili sekusondela ukuthi izweluwe uShabangu noMngomezulu angazi into ayibaphathise yona yini kodwa wafika wathi ufika wayinikisile basitshelisile ukuthi sithunywe ukhulu inyanga yezulu ukubani silethe nanti izwe lakho bayede basebeletha-ke izwe kubayede uyaqhubeka nje umhlobo bakithi nisanhlonipha-ke eNazaretha kodwa ngibeniphambi besiporweni wasithela umkhulu inyanga yezulu wasengena ubaba uThixo uqhubeka njalo ubuhlobo engathi ubaba mayefike elinda bengapheli insuku ezimbili isilo singafikanga sizomhlabisa sinemukela simhlabisa saqhubeka isikhathi kubuhle ubuhlobo wasefika isikhathi la ubaba khona esefudumala wafudumala kakhulu baba uThixo thema isefudumele ubaba uThixo namakhosazana asasesithanda isilo uzobona umne wabo ngoba sizwa ngabantu ukuthi hayi kuseManazaretha ifudumele masifika emzini wasefini kwasaba khona laManazaretha ayihamathatha asinqabele isilo ukuthi singene ngayo siyobona ubaba saze safinele ngoba singambonanga ubaba isilo mase singasambonanga ubaba isilo futhi mali baba zafika insuku zokuthi babahambe emhlabeni wasehamba ubaba emhlabeni wasengena mina-ke endaweni kababa wasekufanele phela umndeni wakithi uhambe uyobika isilweni ukuthi njengoba ubaba uThixo eseshintshe ibhanti sekungena indodana yakhe bathi bayaya wanzima okuningi angikhuluma ngoba phela kuyihlazo okwenziwa yithi kaManazaretha wamnyama ezweni kwaphela ubuhlobo washo ukuthi la uvule thina boshwe wakube uvale umuntu kwamuntu wabakhuluma kabi ababeyikhulu ngaleso sikhathi wathi hayi wena ukumbona ubaba saphatha kabuhlungu isilo sahamba singambonanga ubaba safika isikhathi ukuthi nathi siye esilweni phela siyokhuluma awusaphathwa kaze ngaqala ngacela amakhosi nogogo bala ekhaya ukuthi abaye esilweni bayosicelela nje ushwele ubani noma ngabe isilo sesihlala sishaya ngosasemncane zanjwa-ke lezi ndlela ayanjwa ngayiwazi impela kodwa isilo sasazi ukuthi senzani
ngoba sasibazi uhlobo kwakukhona phakathi kwendlu kaShembe nendlunkulu. Ababethunyiwe ukuthi balalele lolu daba ababengalazi. Ukuthi kwakuthathwa abantu ababenolaka babengayifuni lendlu yakithi. Beqokwe yisilo ukuthi manje abake bakhulume lolu daba. Walethe selu right esilweni. Babekhuluma ngendlela yabo ke bona. Kanti silo sibathuma ngokukhuluma la ndlela. Kwahamba isikhathi sasibabona isilo ukuthi cha. Akuyilona uhlobo olufanele ngolithume lolu. Baselanda umntwana uThulani. Lapho khona lapho kangithuma uNkosi Masiya namakhosi. Umama bala ekhaya. Kwathi mayefika umntwana uThulani azange kuphele amasonto amaningi banomntana enkosi. Wayeka banike induduzo sivuta isilo wasasivuta. Sithi nina nangithuka. Bese kuncenga umntana enkosi encenga yibogogo. Athi umntana enkosi cha mina ngisazokhuluma nesilo ngoba bayivele iNazaretha. UNdlunkulu lo uDlamini waseSwazini umntana enkosi. Kwase fika mina ngayasiyalunga indaba sekhona umntwana uThulani. Base besihlale ngalolu Swazi. Salunga kwesilungisayo bafike baqhubeka ukuhlobo. Kangabe mina lapha esilweni. Angayangena lapha. Umuzi khothe lapho ufisa ilanga. Mina mangifike esilweni. Ngikuntshemini siwenyango. Tiwa yedwa wayefuna ngayeleta akafiki nomntaka Mayisa. Ngithi ngifika nje ephumele iminyango engemukela engikhawula engifaka endlini. Sabuya isikhathi. Befika namazinyane esilo esingivakashela. Fika ngishikhini. Nawe ndawo yazungile khona. Sihlale ubemnandi namazinyo esilo. Kwabe isikhathi ke uhamba isikhathi. Basejika ke lo. Namhlanje osewayeda. Esikhathini sethu. Nani wayesekhona uNdlovumbane. Wathi mina baba manje uyabona wonke amabandla kodwa manje ngifuna ukukhetha inkosi la eShindla kaNazaretha. Wasengihlangana noNdlovumbane ngelinye ilanga. Ngimtshela hayi undodana ngimuzwe ethi kanje ngifuna ukukhetha inkosi la ayikho ibandla lonayo yilo leli lasebushini. Wasengiphendula uNdlovumbane kwalifake semdala sekhulile kwezinto ethandwa inhliziyo yakhe.
nayo into efana ngibhala phansi mina zathi hayi lento nibhala ku Facebook ukuthi saba okokuqala emhlabeni ukuthi kusukumisilo sithi ngiyikhetha inkosi yasebusheni uyabona ukuthi mayikhetha isenhlizweni yakhe angenina kuthiwa kufika ezinye elinye ibandla lizobakhalisa behanjelwe indlovukazi so wayebase fayeta khulume wase bakwathi ukuthi lawa abantu bayini bantu baNazaretha ngiyabonga hawu bantu baNazaretha wabanya oluhlobo babili lapha kwakuyintoni yenkonzo le yabana esigodlweni vele isinto idlalo kodwa isilo lesisigcwaliselwa namhlanje sathi ngiyabonga aMaNazaretha ngoba aMaNazaretha asengqondweni yakhe nasenhliziyweni yakhe waseyikhetha-ke inkosi yaMaNazaretha wafisa into eyiningi kufanele maze zenziwa mina-ke sekungijabulisa-ke lokho ukuthi silo uking wonke athi uyayikhetha inkosi yasebusheni bamaNazaretha ifanele phela aMaNazaretha ukuyiqhenya mina ngiyakhohlwa ukuthi lento yini ayikho into eyodlula lento yini ngisho iPhalamende alilutho la kuningi angiqamba bangabe ngiseba ukuthi akaze kuyo mina iPhalamende la maphosa ntona maphosa wafika kumina izolo nje kade simfundise uphakelana bephuma belena lezatsela lento nina isidangile inkosi sizindangile nina bayafika bona basayibona nansi sanubhici ngibona nizobona lento yini maNazaretha ningakhohlwa isisekelo somhlaba ukuthi ngoba kuzophela zonke izinto emhlabeni into yosala kusala uNazaretha
njengoba sihlangene lana sizoyithathela ibusiso. Ngiyafisa-ke ukuthi sibe munye, kungabi khona abanye abantu besithi basihlangane la inhliziyo zabo zingabi la zibe kude nala sikhona. Awukwazi ukuthi ungeza esontweni zonke iy'nsuku impela kosuku ugcine uhamba ungaphethe lutho. Ngiyacela abantwana kaNkulunkulu ukuba nibe usezonweni yazona zingene igcine izizwe zenu. Khona into ekuthiwa ukuzenzisa, ake siye ukuzenzisa amaNazaretha. Ake simthande uShembe ngeqiniso. Sikholwa futhi ngalo iqiniso. Angabi izingubo esigqokile ezimhlophe. Akumhlophe inhliziyo. Lona embeza abalungiseke. Ungakhona zathi lizondi elinye. Awuthi mawuzala esontweni. Bangathi abantu saphumula. Usho umoya wosuhambile. Abantu abanye mawuzala esontweni bakuphathisa. Ngoba noma bengasonto abaningi bayalazela ibandla. Bathi sicela usibeke nathi usiphathele iminikelo usicelele kuShembe ngoba uShembe uphethe zonke izinto. Bangasho abantu into engapembi bethi ngabizulu bonke abantu balingena umabele balingena hayi sobe songena. Banenhliziyo enhle kumakhelwane. Inhliziyo nje uyikhona. Ungasho ukuthi ubaba wena unola ngalo bacawula ukuthi noma kufanele usebenzisela abantu usebenzise umoya opholile. Ngisithi unomoya kaNkulunkulu. Nakhona lesona nithandane. Noma umuntu ufika sefuthweni, mayisefutheni umuntu ungamlimazi. Ngoba sazi kathi ukufa komuntu ungabashaya abantu. Ngoba mayisefika umuntu ngeke icala lini amaphoyisa oza kumina. Ngiyacela-ke maNazaretha lapho yonke indawo lasifika khona nomhlangano. Ngiyacela mawunikwe uyithola ukuthi uphoyisa. Ngashaya abantu. Ngoba abantu asibazi ukuthi uNkulunkulu nje wabapha lo nto uthatha mina. Usuthola-ke manje icala. Kwenzeka ngomunye nyaka sifika sivele emazweni sifike nje nasekulini kanti abantu benza ubugebengu khona la maNazaretha labaphuzayo laba inhla asemshaya omunye sebedakiwe lapha mase bemshaya waseyafa ayesefile angibikelwa lutho njalo mina. Lishisa nje washisa nje 3 days eselangena umuntu isidumbu. Kaze ngeza omunye mthetho hayi kunesidumbu lapha phezulu. Ngoba ukudakwa tshela ngingazenza ibe utshwala. Ukudakwa nano sebethathe ngisho lesandla sakhe.
kwathi ngosuku lesithathu wasengitshela sekutshela ngomunye umuntu omunye esinesidumbu saphezulu ngithi mase isidumbu phezulu kwenze ukuthi sesihlale iy'nsuku ey'mbili basengivele ngishayela amaphoyisa emjebheni waphela nanti usizo basengibuza omunye wathi bekhona eshawa hayi mina usuzongisiza ayeza amaphoyisa wangokuchazela amaphoyisa wona lona iphoyisa nami hlambulula umuzi kaNkulunkulu ukuthi ungabineyidu wakhona emoshwane athi amaphoyisa efika athi banisana wathi yena ngasethi asambe basiyama lo wathatha isandla wasidayisa akaze wasidayisa kodwa ngiyacabanga phela umuntu akanamashizelo futhi uthanda nje uyazi ukwenzani ingakho nje ngikhala ukuthi baNazaretha noma kuthiwa yingakho ngathi mina umuzi nomuzi wasodwa washumayela hayi abafana abancane ngoba kaningi ngibakhiphe ejele sebeshaya abantu ngibonga ubuhle bomhlangano wongena esimwela ngentokozo nangenjabulo namhlanje ngiyabona lo buhle sokuya ngasemafithelweni konke kusahamba kahle namanazari angikho lapha ngokuthi ngizokushumayeza kodwa ngizonivuselela ekhulwini nabo ngeke nishumayeze namakhono niyavuselelwa niyafundiswa kwaphela ukukholwa ungavuselelwa kuyagqwana ngenzela ukuthi kube nokuzwana phakathi kwenu ngazo zonke iy'khathi nihloniphane nithandane kwazi wasonifundisa sifundisa yona leyo ukuthi thandanani nibe munye njengokufundiswa kwabamkhulu ningazenzeli-ke okwenu ngoba kuyenzeka umuntu azenzele okwakhe akube khona ukuhloniphana phakathi kweNazaretha nelinye ngifundela incwadi la Hebrew 10 verse 24 yani wema bafowethu wethu nani udade wethu awezani namhlanje yangu awezani
Ngiyabonga wethu uNkulunkulu. Nkosi izinibusisa. Ibusise nomsebenzi olapha eMoses Mabhida. Yazi umkhuphulile lo msebenzi waseMabhida. Iphepha lithengiwe nje. Isitolo esithini ngoNyazi. Lesithini madoda. Ulinde izilami yilo lithi. Khula hlangana lomhlabathi. Khula kwamndobani. Uhlonipha abantu. Uhlonipha umhlaba. Wemazaleka lo msebenzi unje ngokunje namhlanje. Waqalwa yilo mfana lo lepulpit. Abantu besaba uthi isilo yisilo. Asengifika mina. Asengibeka wathi hayi khona noma uthi izinto ziyafana. Singabuvele bofu izandla nenyawo. Ngathi uyena umfowamdlombani. Iyakhuleka hlangana nomhlabathi. Iyakhuleka hlangana namabusi. Besasaba abantu. Bayede. Besaba bayede kuvele kubayede. Ubayisaba into abayivele yona oyisho nje. Seba yikhulu inkohlisa. Ethulani incwadi. Ba. Oyisho. Masiqaphelane. Ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Ba. Ugcina nama 27. Ba. Singabuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye. Singabuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye. Kepha masivuselelane. Kakhulu njengokuba libona usuku lusondela. Sivuselelane kakhulu njengoba ngibona usuku lusondela. Ngoba umasona ngabomu. Emva ukuba sesenkwele ukwazi kweqiniso. Akusekho umnikelo ngezono. Emva ukwazi sesamoya ukwazi kweqiniso. Kepha akusekho umnikelo ngezono. Kepha kuphela kulindela okwesabekayo kwehlulelwa
nomlilo oshisayo ozakuqeda amaphikakane. Kepha kuphela ukulindela okuyisabekayo ukuhlulelwa nomlilo oshisayo ozoqeda amaphikakane. Angabi khona-ke amaphikakane esontweni. Asebenzele umphefumulo. Ngoba masenzele umphefumulo ubaba omkhulu osemoya ngenjabulo ezulwini lakhe. Kodwa-ke masingawaphikamkani okutoka uphele esigogweni. Ngithi uma ngithi ngikhulume into engiphikisa. Awake namhlanje nje into engayisho nje iseyiyo. Njengoba ngathi isilo lesa. Isilo sangempela-ke namhlanje. Sasisemakhosini lapha kwamfundisi Manqele. Sizosuka khona siye kwaKhangela. Seyishotile insuku sowenziwe amalungiselelo alo mcimbi alo mkhosi. Sekufika isigijimi. Sithi isigijimi hayi asingabe sisaya sokona umsebenzi. Uya siwasasiya kwaKhangela. Sizobona lo msebenzi usuwenziwe umntwana waphinda ngena. Ase ngisichazela mina sithi sisikhulu. Ase ngisichazela mina ukuthi awuna kancane. Ngisawona lezi insizwa ngoba phela ngilona ibala ngingedwa. Ngisawona lezi ezinye ezingilalise into ozoyisho la. Hawu zafika izinto zamthatha zampikisa ngisathi wena wawuphi wena? Ikwana ngoma ke thina kwakana ngoma. Ungathi senze abalungiselela lo msebenzi usitshele ukuthi awuphele. Awushaya ngathi uyasona. Wavela lo wasaya kwaKhangela. Ngeke yamana zaletha. Yabona njengoba ngithi siya enyongeni ngomhla 27. Ngenzela ukuthi nilungise isikhathi sisekhona sonke siyekhona enyongeni. Akufanele bayede lokho khona manje. Athi bayicela usizo kuthina. Asihlehle. Ngoba emlandweni umlando uqophe ngami. Ekhetha inkosi yaseFilipi amaNazaretha phambi kwenu. Fanele senze izinto ezinhle phambi kwabantu bamaNazaretha. Ukuze babone kuthina ukholwa bese bekhetha nabo inkosi yaseFilipi. Ngoba banenze okubi phambi kwabantu. Bazosaba abantu. Futhi imfumo libashwayeza abantu. Ngoba iqiniso lithi wonke umhlaba uzobhekela la. Nize ningavumi usathane nikhiphe ngashembe. Ngoba ngiyabona ukukhanya uvele. Ngabulandela umnyama, ngiyekela umnyama lo landle wona ukukhanya lokho. Yeyenu le nto wena ifuthi umuntu. Kuna umuntu masehlakene usehlakaniphe kakhulu. Esejena uyazi. Angakhohlwa ukuthi mhlawumbe la ekhaya wayekuzowenzani.
nokuthi walethwa waphela silethwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene lekhaya. Omunye uletha ukugula osekuhlula inyanga ngokusha ngokugcina. Sathi inyanga iphuzise zishaye ngerezi umuntu abe manqeba kube inhlanga kuba nomoya bese ethwalwa elithwala bese imthandazele avuke umuntu ahambe ebese ethi ayikhethe inkosi yasebuhlini. Ayikhethiswa ukuthi uvukile kodwa uyikhethisa ukuthi uyibonile imisebenzi. Kade bemchatha yafana imphalazisa uyabona uma uphalazisa ungabe uyiphalazela cishe kuphuma ngishikiziwe uma uphalazisa akuyonto emnandi uphalaza nokucathwa nje akuyonto emnandi ucathwa ubuza la thina sinokuvasela namanzi hayi lo ucathwa. Wathi Nazareta nina nibabona abantu beza bethutheleka la bese niyahlehla nina musanukuzisabala abantu ababona umkhulu ilanga esibonakaliswe nelele beshona odabini ukuthi umkhulu ngitheke ngiyasolela bona bahlehla ngalolu isandla bahlehla bathele sibevela ngemlomo naye imlomo yasithela bathi ngabe sithelo dakini manje Nazareta ngangena udakini uzana kanyeni ukhanya kufikile yaphala intombazane isisukumile ebuhleni sineminyaka ingahambi ekwakuJulayi iphuma amakhosazane lapha esikholi ezokwehla kulitempeli ayicaweni sisikhala isikhubu samakhosazane nasi isikhubu samakhosazane siyaphilisa ayikho lekhaya into engaphilisi. Yabona leyo ntombazane ithi yezwa baba kuba babili hayi bakubo bayicela abamaNazareta ngoba lesiheni naso ngiyasithanda ningayi kuba naso bayicela bathi ke siye nawe kwelithi sonto mhlawumbe uzobuya ngasendlini base behamba nayo base beshiye edokodweni abantu babekwazi uhamba ase sihle isigubhu behlosisi laba balekhaya ithi le ntombazane ngasizwa sikhala kamnandi ngathi bathi ngiyalolu inyawo zami zizoyiluleka kanti ngizama ukusukuma ngezokusukumeka kanti ngizama ukunyathela ngonyatheleka ngaphumela iminyango namuke lo wafika ngaphumela iminyango useyahamba manje uhamba yayihambela nangu-ke lo ofike naye sedukele umuntu usekhathazekile ukufuna lo muntu ngoba umshiya kwazi kwami kanti umuntu useyibukela imgidi sebemthatha-ke bemletha mina-ke sezobonga kuthi baba ngangiwazonda amaNazareta nginqena ngisho ukuthi iNazareta into enjani kepha namhlanje sengiyiNazareta kwayimina. Ngishisa batshela ekhaya iyaphilisa omunye ngishisa ngawuvulela isango lekhaya uyaphila omunye mayelethwe la ekhaya engawazi kwami kuneda ngangena nje isangweni elisezatsi ebuhlini leli zitsha bese sikume sihambela uthi efika mina befike esezobonga umama ngenyela khona umama wafika lapha kuyisonto isonto lakhe lisonto ngesonto wafika ngesathi
abantu bonke beyibika naye uyashaya cha baba ngithi angize esontweni lakithi ngizoyibika inkinga zomuzi wami ebambonile baba mhlawumbe mangingene esangweni ngizokwehla isisinde emahlombe ngabo ukuthi sengifike khona impela ngoba hayi into engekho lekhaya mama yankosazi ucela wena nkosazi zomthola cela imoto uyayithola nemisebenzi yatholakala futhi lekhaya abaphelekela abantu abakhulume ulimi ukuthi usifanibana ngempiwe ungakusho ukuthi awuphiwe uze kuthiwa wena abantu baphisana ake ngithandane emanazarete ningalikhuluma ulimi olubaqambile umuntu athi uyahleka kodwa bafika abangani bakho abanye kodwa umpiwe thandana nibe munye uzothanda uJehova ebese heleza ukuzwana phakathi kwabantu bakaNkulunkulu wamasila kasofundisana wona lokho ngaphinda wenze konke okuhle unikele kodwa inhliziyo yakho mayimbi khona wakha ngukho inhliziyo ekholwayo inhliziyo ifihla umliki ngoba ingaphakathi uNkulunkulu wayedala abayifihla ngoba bese yibona mathanda ukuba bomvu nje sithele ngamanzi kuba mhlophe manje iba bomvu ngaphakathi uhleke ngaphandle angifundela Galatia 5:14 Uyasa Esitela uwa Uwana wabo Uwangi Usela Auna Eta Itadana Ave Mambene Evesanga
ngoba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi ngokuba umthetho wokugcwalisiwe ezwini linye lokuthi othanda umakhelwane wakho njengokuba usithanda othanda umakhelwane wakho njengokuba usithanda wena. Usuka ekhaya usuke bajabule umakhelwane baze baphathise bathi osiphatha naye imnikelo uzosibeke esonweni ngoba kubalulekile ukuba nenhliziyo enhle kuyikholwa ungathi uyikholwa kodwa omakhelwane bekhala ngabo nibange ingcele yebo yona yabanga ingcele futhi kuyafiwa makwanga ingcele mawuyikholwa ngathi yena ungamupha noma ungamupha uzoshiya lo mhlaba nafundiswa ukuphila kuyinto enjani yena lo muntu umangala inhlaka omncele akafundiswanga le mfundiso siyifundela kwesinye isikhathi uyathakatha uzakubona ngokuthakatha kanti nani nayiphatha odimita mithi namanye bayedwa kodwa nifunda zonke insuku imali nisuke mthini manje kanti ngokuphelele masafuna kunye ukuhlanganisa hayi mana zaletha ikani uhamba wosencaba kenza awenzi uyakwenza umsholo nabahamba abantu masake saya ngale ngakamjadi kuphi lapha enelisiwe zahamba ke insizwa lezi ziyocatha ngolwandle ulwandle lacatha yini omunye bamone ngasasuku imulwane kubo makangafaka eswini bamshiya babaleka basi bayomthwala lo muntu sebembetha engwini kithi mina ngizange ngitshele mase nimcatha manje asoyizele mbetha la mina tatana amaza kusiwa nifeni imfuza agcwalisiswa phumela lolwane igcwalisiswa wasewaphuza lamanzi ngokuphuzisile angikhipha wasiyaphila lani khona abantwana kaNkulunkulu bayenazi ukuphelele loyiphumela nina nje ngoba nixosha ukungcwele ukungcwele vele kamxosha omunye umuntu yaba kodwa umhlaba wonke uyabhangelana ufuna ungena la nina ufuna uphuma ayikho enginqaba ngaphandle kwale ayiyona inqaba yokuxhasha inqaba yokukhona umani ngebanda zathanda ukwalanda abantu sibafuna bonke abantu la
Isa Namusha Isa Isa
uNkulunkulu Nkosi izimbusisa ngiyabona nje wemphelela nihlangene la angifanga mali mina nizela ngudayisa imbuzi nabadayisa inkomo abanye ngemoto zabo e5 petrol ngoba yazi ukuthi la khona ukusindiswa niyazi ukuthi khona ukuphila la into emhlabeni nginawushebe ayinasisekelo kodwa into enoshebe futhi nesisekelo angeke sibone isilo manje sesifike ngokusemthethweni ngoba sathi ngiyayikhetha inkosi yaseFinland siloshebe Bathi la bevule khona phinde ngivale umuntu matatazela nje wenza ukuthanda kwakho hayi ukathala ngoba konke okukhona emhlabeni kungashembe ngifisa mina manazareta semphetha engathi ngaba nothando lokuthandana ninodwa kungabi khona into zathi ezonilinye amazi noma ngibone lisenonqobile umhlaba phela mana nina senonqobile umhlaba bonke abantu bezana uyabona osopolitiki bezala abefundisi bezala nabaphatha amadosha bezala izangoma zizala mina ngiphumla ngiye komunye umuntu ngiyosho ibandla lami liyacizela kodwa bonke benza mina bazothi manje baba abashumayeza babale ngithi mina ushumayela kanjani mntwana bese ngithi inkosi imbusisa ngoba wonke umuntu afika athola isibusiso yabuza phela mina mawuthi umsebenzi wakho awuhambi kahle wani mhlawumbe umsebenzi wakho ukubulala mina nongisibusiso sengiyahamba hayi mina manazareta akhohlwane angeke ngomuthi into eyodwa efanele niyazi niyibone futhi seneyiqonda ushebe into enjani yazi ushebe into enjani into njengami Mindethi mawucela ukuthize
ukuthi baphela inyanga ey'ntathu usubuye ukuthi baba intamba icelile ngiyitholile ngiyabonga. Awe ukuthi shembusho isidilo sasawuthi ungacela ucele ukuyela ngawena moya ushatha uboshe umnandi umnandi ukwala ngini ngoba lawuyana ihlala endini ninedebula noma beyashisa ihlala endini ishiso la nibeke mina Inkosi kusesenzweni